Rikoretwo riri ihinda rĩa mieri 3 riria onjoria makoretwo makiruta mateta kuri thirikari makienda indo ciao irekererio kuma gicukiro-ini kia meeri mwena wa gicua-ini. Na riu ni gikeno kuri onjoria thutha wa kamiti ya kuhurana na indo iria itakinyaniirie ikiro guku bururi-ini kuuga ni ikurekereria indo ciao ihinda-ini ria ciumia igiri. In the next 2 weeks we should not be talking about the 402 weeks from today, Chair. We should not be talking about 483 containers belonging to the small and the medium-sized enterprises. We should be done with that. Within 2 weeks, you have dispensed of yes, the containers that don't have issues. Yes. Indo ici kuma bururi-ini wa China iria irerikana ni cia muigana wa ciringi bilioni 12 ikoretwo ihingiiruo kwa ihinda ria mieri 3 undu uria riu kurerikana urongoreirie kunyamaria muhuri biashara munini. Musyambo ni areganire na uhoro ati maabitha a kuhurana na indo itakinyaniirie ikiro ni makoretwo makinyamaria huria biashara nini guku bururi-ini na njira ya gutaha na gukua indo ciao mugaru na watho. We are on guard to ensure that nobody takes advantage of what is happening in the country to exploit Kenyans. If we have we get those reports, we will be among the people on the forefront to ensure that the culprits are arrested. Onjoria ni makoretwo magitabania mirurungano makiuga mitaratara eno ni iramanyamaria na kunyitwo mbaru ni ambunge matiganite. Kigomano kigie wonjoria kiria giatabanirio muthenya wayo na gwikinyo ni President Uhuru Kenyatta ahuri biashara ni meitururire kuheana moritu maria makoretwo makigerera. No umwe wa maundu maria meyumiririe na njira nene ari indo iria ikoretwo ikiingirio kuma guku bururi-ini undu uria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta auingiriire. You think out of the box. Tunaweza kusema hiyo samaki ambayo imefika ni mbaya. Thiini wa bunge ya Senate, riboti yegie haro ya kuhitana na indo cia Google ona kuo ni yakorirwe kiariririo. Mutongoria wa aria aingi thiini wa bunge ya Senate Kipchumba Murkomen agitariria uria watho wa kuhitana na indo cia Google taririe no akauga ati onjoria ni matiganeirio magithinika kumana na haro iyo. Mwihoko wa onjoria nini guku bururi-ini wihocetie hari ihinda ria ciumia igiri iria makorwo makirutirwo kiraniro cia indo cia gukorwo irekereirio nigetha mahote guthie na mbere na kuhura biashara guku bururi-ini. Handu-ini ha Kamiti TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.